Thutha wa miaka mingi ya aikari a Limisigiyo kaunti-ini ya Kajiado gukorwo magithinika ni kwaga maaĩ, riu ni magite na gikeno thutha wa kwenjerwo ndobori iria ikumateithia gukuria irio na kunyotora mahiu mao. Lepapa Simpala augite ni gikeno kinene kuri arĩithi a mahiu tondu hau kabere ni maroragwo ni mahiu mao tondu marathiaga kilomita 10 kugira maaĩ na nyota iratumaga mahiu mao makue. Ng'ombe nimekufa na mbuzi, kondoo nimekufa sana kwa ajili ya maji, kwa sababu kama inatembea kilomita 10 na kosa maji halafu inakufa. Nake Helen Nkia augite ati ndobori ino ni uteithio munene kuri atumia tondu makoretwo magikuua maaĩ na migongo thutha wa ngamĩra ciao gukua kumana na ng'aragu. Kama sisi wa mama punda wamekufa, tulikuwa tunateseka kwenda majini na kutumia mgongo. Sasa tuko na maji, kila mtu anayesafikia, watoto wa shule wanayesafikia. Governor Joseph Olelenku augite ati ndobori iyo igukorwo ikihuthirwo ni aikari na thukuru, akiuga ni iguteithia kuhurana na ciiko cia uhaguku wa ugiteri iria ciumanaga na ngucanio cia maaĩ. Ku augite ati muingi ni ukuheo githomo kia uhuthiri mwega wa ndobori iyo niguo kurigiriria uitangi wa maaĩ na kuhimbiria umenyereri wa ndobori. Haribika. Kwanza tunataka kutoa mafundisho kwa wale wahusika, lakini pia tunaangalia kama kuna namna ya kuwa na kampuni kwa kila sub county ambayo inashughulikia borehole zote, na kila borehole inatoa fee kidogo kama insurance, ili borehole zikiharibika kuwe na njia ya kutengeneza hiyo borehole. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Lucy wa Muchoki.